हामी जे वचन सुन्नेछौँ त्यो वचन प्रभु हाम्रो निम्ति भएको होस्, प्रभु हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्ने वचन भएको होस् पनि बिन्ती प्रार्थना गर्दछु। तपाईँको छोरालाई तपाईँले अभिषेक गर्नुहोस्। हामी सबै जोइन भएका सबैजनालाई तपाईँ परमेश्वरको चरणमा राख्दै बिन्ती प्रार्थना जीवित प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा चढाउँछु। आमेन। Jamanan lasu thakula jemsia. Rani jamanan jawab kaman mula. Haleluya. Jawab kaman mula jamanan. Sanchiwan mula rang nisang ala awas da. साथी पनि छु दिरा सान्छे हुन् मलाई परमेश्वर द महिमा द गए अनि तिनी जज कि सायद डिस्टर्ब दालला यहाँ सरी वाईफाई री प्रॉब्लम हासिमाम ज यहाँ से मोबाइल के लाम डाटा दुसी कनेक्ट लावल मला तिगे अरे परमेश्वर ला महिमा yang ला ना तो yang सुधीर yang भजन गाडी त कोसी माम yang परमेश्वर ला छन्दा थिए yang सुरु री 85 नम्बर ला तामाङ भजन 85 नम्बर ला भजन त कोसी yang परमेश्वर द yang महिमा लाई 85 नम्बर ला तामाङ भजन 50 Puram siwai kose kagulam himatul Puram siwai kose kagulam himatul Sejali nana gediksi kagulam samatul Sejali nana gediksi kagulam samatul Sailum nala nangi na pensari se samara Oh sailum nala nangi na pensari se samara Prabhulam mahi malapai mate samara Prabhulam mahi malapai mate samara Namaskama pare nangi Kuli kharche goparam Namaskama pare nangi Kuli kharche goparam Prabhula cheche lapari Kade vare goparari Prabhula lapari Kade vare goparari Namaste Puram siwai kose Prabhula mahima tola Puram siwai kose Prabhula mahima tola Sujala nana ganistinam Prabhula yusama tola Sujala nana ganistinam Prabhula yusama tola Someone sujale nana Sirege Oh, someone sujale nana Sirege Prabhula saite lapari Saile mansan Prabhula saite lapari Saile mansan Suhai tambuli Esselena setelkan Suhai tambuli Esselena setelkan Esselena saslasami Mantala surgarisam Esselena saslasami Mantala surgarisam Puram siwai kosi Prabhulam mahima tola Puram siwai kosi
फूला महिमा तुला सुजल परमेश्वर आपदा लानन तुझे महिमा देखाए जो भजन गेलम yang अर्को भजन दनकोसी yang परमेश्वरला छन्दा yang थिगे दगो yang चुदुरी 110 नम्बरला भजन दकोसी yang परमेश्वर द महिमालाई प्रभु यीशु द थानबला मुला जुङाला सेमनांगरी yang 110 नम्बरला भजन दकोसी फेरि yang परमेश्वरला महिमालाई प्रभु यीशु द थानबला मुला जुङाला Blessela are besula Chungala zindagi Prabhu Yesu ka tanbala Chungala zindagi Blessela are besula Chungala zindagi Singada Mayana Singada Stina Chate Abang Singada Mayana Singada Stina Chate Dilay Duna Arigada Dilay Duna Arigada Parmeswara Mula Mukile Chola Gana Parmeswara Mula Mukile Chola Gana Hallelujah Take Yesu Prabhu Yesu da tanbala mula Chungala Blessela are besula Chungala Lagi
हालेलुया परमेश्वरदा नाना चिजदाgai chu bhajan galam yang se chu bhajan da kuchinam परमेश्वरलाई छान्दा तिजु दुईडी नारे yang अर्को भजन da kuchi yang परमेश्वरदा महिमालाई छु दुईडी yang 118 नम्बरलाई भजन da गयो फेरि 118 भजन नम्बर 118 नम्बरलाई भजन da kuchi फेरि परमेश्वरलाई छान्दा थिए Yesulah tanai rabarubtai anggar chamman rikdasi kasam salaban sarvai hallelujah bitasi oh Yesulah tanai rabarubtai anggar chamman rikdasi kasam salaban sarvai hallelujah bitasi Mahima, Mahima, Yamla Prabhuda Mahima, 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 Yamla Prabhuda Mahima, Sardan Targai Mahima, Sardan Targai Mahima. Sargaya Sada Sinthanva Enunnayu Sarinacha Yamla Prabhu Yesuda Saradana Pulge Bhastana Oh Sargaya Sada Sinthanva Enunnayu Sarinacha Yamla Prabhu Yesuda Saradana Pulge Bhastana 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 Yamla Prabhuda Hostana, 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 Yamla Prabhuda Hostana, Yamla Prabhuda Hostana, Sardan Targai Hostana. Pabla Galam Klasi Bhai, Ustas Paitan Vinana. Abdana Slava Prabhuda, se Jai Oh, Pabla Galam Klasi Bhai, Ustas Paitan Vinana. Abdana Slava Prabhuda, se Jai Jai Lai, Yamla Prabhuda Jai Jai Lai, Jai Jai Lai, Jai Lai. Yamla Prabhuda Jai Jai Lai, Yamla Prabhuda Jai Jai Lai, Yamla Prabhuda Jai Jai Lai. Sardan Targai Bhusana, Sardan Targai Mahima. Hallelujah. परमेश्वर आपदा लानन लानन फुजिसदाgai chu bhajan gyam sadanलाई yang hosana yangla prabhuda hosana Yesulah sanri yang rabrukdai yang gade zaman dikdasi tini yang semki kendasi yang zaman diksi Yesulah sanri yang rabrukda bol mala kheda baselama yang halainon kudisi ajise yang zaman Yesulah sanri goi amen Yesulah sanri syai Yesulah sanri goi dide bisam yang tini Yesulah sanri yang परमेश्वरला छान्दा थिबला लागेर yang राब्रुक्ता बल मला परमेश्वर दा महिमा दा गई दगो yang दारेम फेरि अर्को भजन दा गोष्ठी yang परमेश्वरला छान्दा थिगे अनि जु भजन लिछ जा रांगनी से रांगनी दगाई छान्दिमा मको बिन जुदुर जे yang 26 नम्बर ला भजन दा गोष्ठी yang परमेश्वरला छान्दा थिगे फेबकाउ जम्मन जुजे आले येशुला भएको गरी फेबकाउ जम्मन नानाङा प्रभुला महिमा लाबर yang 26 नम्बर ला भजन गोष्ठी yang परमेश्वरला छान्दा थिगे Give kau zaman sejale selama kembali. Give kau zaman nana selama kembali. Give kau zaman sejale nobula mani malapari. Give kau zaman nana
प्रभुला महिमाला पारी यांगला पापला लागेल इससे दुःख नापिंची पापला सय पापर इससे रंगला लिपिंची यांगला पापला लागेल इससे रंगला पिंची पापला सय पापर इससे रंगला लिपिंची यांगला पापला लागेल इस दूसरे La papa lagi, isuda दूसरे पिंची पापला साथी दडाता से बगे येसू सुसुजी पापला साथी दडाता से बगे येसू सुसुजी देव खाऊ जम्मन जुजाले इसुला वाई कुपारी देव खाऊ जम्मन तनाना इसुला वाई कुपारी खाऊ जम्मन जुजाले प्रभुला महिमाला पारी खाऊ जम्मन तनाना प्रभुला महिमाला पारी ओ जुजाले ना नरडिंग से लेके अब क्या मचाना पारी नहीं ना साथे लगा ओ जुजाले ना नरडिंग से लेके अब क्या मचाना नहीं ना साथे लगा ओ जुजाले ना के वेनन खाओ जुजाले ना के वेनन ओ जुजाले ना कृष्ण नहीं ना स्वर्ग लगा ओ जुजाले ना कृष्ण नहीं ना स्वर्ग लगा देव खाओ जम्मन जुजाले इसुलवाए गोपाल देव खाओ जम्मन तनाना सुलवाए गोपाल खाओ जम्मन तनाना प्रभुला महिमाला पारी खाओ जम्मन जुजाले प्रभुला महिमाला पारी हालेलुया प्रभुला महिमाला भरी यांगला पापला लागिरी येशूसे दुःख नापिंजी पापला सही फाबरी येशूसे रंगला लुइपिंजी यांग रंगबा पापी मिदुगुदा लागिरी येशूसे रंगला दुःख नापिन शिवसिमाम रंगला का बगै दिसिमाम यांगला लागिरी येशूसे जोदे दुःख भोग्दि सुजी हेदबसलामा यांग तांगसी नेसी तिनीला जुदुरी यांग परमेश्वरले छान्दा थिदोला आमेन परमेश्वर त महिमा गर्दा यहाँ अन्तिम यखरकी भजन गए अनि जुदुई जराउने त गाय छान्दिबला लागिरी समय नै राख्ने त होला भजन छान्दिबला लागिरी रानी से भजन छान्दी हम सुन होला 9 नंबर भजन 9 नंबर ला भजन यागला छान्दी सु होला ताला परमेश्वर त महिमा থাকে yang 9 नंबर ला भजन कोसी yang परमेश्वर ला महिमा ला रोसी में सङ लाग्यो कुनी yang छु भजन त कोसी परमेश्वर ला छान्दा थिए रोसी में सङ लाग्यो कुनी डोनर बाजुनी रोसी में सङ लाग्यो कुनी डोनर बाजुनी गिरे मसिनो नदी तोला यांगला चुदनी बदली गिरे मसिनो नदी तोला यांगला चुदनी बदली आज बलिं बोधा संगो ममता तोला आज बलिं बोधा संगो ममता तोला yang pemenanglah mereka selesai memenangkan itu selesai yang pemenanglah mereka selesai memenangkan itu selesai aja belenggu terkata si pabla galam dasi aja belenggu terkata si
Papla galam dantasi Jabar kuda tobari Amak sandan kodalai Jabar tobari Amak sandan kodalai Rairimi kocha kedola Yanta se godola Rairimi kocha kedola Yanta se godola Tare maina kalabina Lagalam bari Tare maina kalabina Lagalam bari Satila kalam bari Isuda bisa la tola Satila kalam bari Isuda bisa la tola Tura mabat ringan Cita menaba Tura mabat ringan Cita menaba Tura Jadi Nunadasi, Tila Jabatita Nagakutasi, Jadi Nunadasi, Tila Jabatita Nagakutasi, Sabagalam Ribasami, Amagayulan, Sorela, Sabagalam Ribasami, Amagayulan, Sorela. Jabagalam ripasami amangailan simanchurela. Hallelujah. परमेश्वर दमई मत गए जबगालम रिप्रासम तामाङ युला सेम सरला रोसी मिसंला गय पनि मेन्दोला रंग मसुजुनी यांगला सुजुनी मेन्दोला रंग मचुनी ना ताते मुला टांगर yang atalan hamla su जमुलिंगरी हेदबसेलामा yang छु जमुलिंगरी छौमर मुमा yang Yesuslah canda yang tiga, amin. Yesuslah canda tiga yang Yesus dah mau belai. Tidak bisa yang lah Yesus saja. Gli kadalan gli, raja kadalan raja yang lah Yesus abinda, amin. Permesor dah mau kata gay. Cuduri, dari yang bhajan dah cutikin thanke, yang cuduri permesor dah sim ni ba aradna. Cuduri yang fulge. Tidak bisa मिलुइदा yang मिलुइदा परमेश्वर चाहिँ यखरकिन उद्देश्यले लागेरी सेंगसियोजी थेजा परमेश्वरलाई छान्दा थिसिनाम आराधना लबल लागेरी आमेन थेदरसेलामा yang ओत्तेगेन yang कुडिसी जी आखम तिदबिसम परमेश्वरलाई yang जाजामे गदे yang चुदुइरी परमेश्वरलाई छान्दा थिदोला जब yang से परमेश्वरदा आराधना लला yang सिमनंगे दिन परमेश्वरलाई छान्दा थिला परमेश्वर चाहिँ yang द जाजा सम्मान गेदार yang द छुटकारा दोनसुला विजय दोनसुला अनि परमेश्वर चाहिँ yang द रोला सुला आमेन yang परमेश्वरलाई छान्दा थिके चुदुरी तगो yang आराधनालाई अनि yang जुनुन ग्लारी मुला खेथेन ग्लारी yang सुसिनाम चुदुरी yang परमेश्वरलाई छान्दा थिके परमेश्वर दा आराधनालाई तिदबिसम परमेश्वर चाहिँ yang दा परमेश्वरलाई आराधना लबल लागिरी yang दा परमेश्वर चाहिँ yang दा सेंगसियो बेन्दा अनि yang गिक्सेम गिक्दा मायाला सिमाम है yang येशुलाई छान्दा yang मोइगोलासी येशुदा थिदोला जम्मैसन येशुदा विश्वासलाई सिनाम yang गिक्सेम गिक दिक्सिमाम शैतानलाई जम्मन शासन गर्दै yang चाहिँ प्रेरणाला दोला आमेन परमेश्वर द मोइ बताका yang 3 नम्बरलाई भजन गिक्सेम गिक्दा मायालाई येशुलाई छान्दा येशुलाई लुइदै माग्नलाई yang छु भजन त खुसी yang परमेश्वर द आराधनालाई सुदुरे गिक्सेम गिक्दा मायालाई येशुलाई लुइदै माग्नलाई गिक्सेम गिक्दा मायालाई येशुलाई लुइदै माग्नलाई Mesti sudah berkasih, sekali saja berdalai, haleluya. Mesti sudah berkasih, sekali saja berdalai. Jangan nak sari, janganlah nak sari. Gale mana diktas yang lana nam sayul sari Gale mana diktas
महिमाला डोला सुलायुसा बाजूला जमनिक शिवपयं महिमाला डोला सुलायुसा बाजूला किसे मगिदा माया नहीं सुना हृदय बन्ना किसे मगिदा माया नहीं सुना हृदय से सुना विश्वास नहीं तालिसा प्रेमा समझे सुना विश्वास नहीं से सुना विश्वास नहीं तालिसा प्रेमा नहीं ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಸಮಯ ಕಾಲ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಸಮಯ ಕಾಲ ಸ್ವರ್ಗ ನುಡಿಗೆ ತಾರಿ ಸುಲಲಾಲ ಜೈ ಜಯಕಾರ ಸ್ವರ್ಗ ನುಡಿಗೆ ತಾರಿ सुललाला जय जयकार किसे मगिदा माया लाई सुललाले भन्ना किसे मगिदा माया लाई सुललाले भन्ना हे सुलगी साजनाई चैतन्य प्रेमा रे बसे सुलगी साजनाई Saitani Satan Prema Fuji se mulai duranta Maya nara Fuji se mulai duranta Maya nara Kalpari kakri Sena Sivindi Mapilarai Kalpari kakri Hallelujah, Surata Jayamana Saraswati Balala Kasam Sata Gaye Surata Jayamana Kevatachi Kochi Sodasi Saraswati Balala Hallelujah, Akaisu, Nanasanari. Hallelujah, Akaisu, Nanasanari. Suja simulai sunata, Jayamana. Suja simulai sunata. Kalpari Sena Sivindi Mapilana Kalpari Sena Sivindi Mapilana Hallelujah Akaisu Nanasanari Hallelujah Jai Jai Tagari Surata Jayamaya Nalaki Povitra Rangla Kamate Ola Bhajata Tarapikari Oh Jai Jai Tagari Surata Jayamaya Nalaki Povitra
Tahu yang curi permisola sanda tige. Yesu abaran dalanan tujese. Karena siapa yang cendak tadi curi kabaran sanda tila. Oh haleluya Yesu abaran tujese tujese. Siapa yang cendak tujese mana tini la sudui. Ang cendak tujese. Yesu aba. Gani junjun klari sisi प्रभु tini rangla sanda tiban mala. मैं विश्वास रहा प्रभु रंगला आत्मा से पवित्र आत्मा से करना बोलम तुझसे माम रंग से रोला सुशल मला येसु आबरंगा तुझसे मला सिमना कंचना तुझसे येसु आबदा तिनी yang teman diksima परमेश्वरलाई सन्दा तिगे तिर्दो विषम परमेश्वर से yang दा तिनी और हल्ला स्वरूप में सेक्सु थी सम्बुलिंग यालाम yang दा तिनी येसु आब से yang दा दाम सिबा जो सोचे yang येसुला सन्दा तिगे सुतुरी yang जुनजुन क्लारी मुला तिनी परमेश्वरलाई सन्दा तिगे yang येसु आबरंग दा लानन तुझे से प्रभु येसु आबा रंग से तिनी परमेश्वर आबा तिनीला सुतुई अनि तिनीला सुतुई रंग सिंह अंदा दोनी सोचे रंग दा लानन तुझे से लानन मीतु को से प्रभु सुतुई दा रंग खंबा अरे सुतुई दा yang खंबा अरे प्रभु ओ रंग ला जीवन दा नाश ता जिमला तर येसु आबा रंग सिंह अंदा तिनीला दिन समा सम्मान गे तगरी सुरक्षा ला सीमा येसु आबा रंग से बाजू को सोचे रंग ला तुझे से मला तुझे से मला येसु आबा रंग दा तुझे से ओ येसु गए सुरंत महिमा हालेलुया गए सुरंत महिमा Abam singada mayana nasai Abam singada mayana nasai Abam singada mayana nasai Sujal singada dosina chase Tanda tilai tungalare Ishwari ngatangla Are ngada Tilai dunga, are ngada, parmeswar la mola pase, sola ngada. Parmeswar la mola pase, sola ngada. Hallelujah. Tagay suranga mahima Hallelujah Tagay suranga mahima Lani dini sengana yalna binsai. Lani dini sengana yalna binsai. Ujengri kagik cinta sei. Oh, lani dini sengana yalna binsai. Ujengri kagik cinta sei. Tilai dunga, are ngada,
nilai dunga are nada Parmeswara mola base chola nada Parmeswara mola base chola nada Eswaba nangla molam sekada chola ladi dini sekada chusambulingri yalu na bitse chusambulingri ngakik senda se eswaba karangla chata tisi chila nangla boingula sichila eswaba nangla prasapsa perchikula chusambulingri ngakik senda se no eswaba nangri tangsi chila tuji simla eswaba rangda chusimlange jenanga tuji simla Ravi swaba nangda tuji se dilla tuji se don't shoot it. Oh, this is swab my Ranga to the similar, Ranga to similar. Yes, to the similar to Jesus. This swab Ranga Lana to the similar similar. परमेश्वर आभार रंगा तुझे से मुला नरंगा महिमा आला ना कवत्ती के चिया रंग से नदा सिम सूजी ओ ईश्वर आभार रंगा लाना तुझे से मुला कला सेमने गंजे नाला चंदा थीला yang zaman diksi sudiri ajan yang परमेश्वर चंदा थीगे Rangdalana tuji simla Rangdalana simla nejen tuji se swaba tila sudirang se dunsi Rangdalana lana tuji se Oh तुझे से सुधा परमेश्वर आभार रंग लाना लाना तुझे से सिमने ने जन रंग तुझे से मुला ईश्वर आभार रंग संगना तेला मने तेरी दिशा Oh महिमा 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 ईश्वर आभार रंग लाना तुझे yang सुधीर yang परमेश्वर चंदा तीगे yang अजन परमेश्वर चंदा तीगे Oh hallelujah Isuda Zindagi lagya lammi handen kyuro prasad papsi ding bachuli Tuju singada blostein Jamasen Zindagi lagya lammi handen kyuro prasad papsi ding bachuli Singada blostein Zindagi lagya lammi elan jai jala Zindagi lagya lammi elan jai jala Viswasi hamyo atana elagyam chati Viswasi hamyo atana elagyam chati Pransit Jimula Prabhu Yesu Este lava Buldan Dasi Pransit Jimula Prabhu Yesu Este lava Buldan Dasi Lava Sambhaka Astai Lava Sambhaka Astai Nasina Lagyam Chati Oh Nasina Lagyam Chati Justan Dukhana Tose Kanda Sudanata Masena Nata Seidon Isuela Kayata
Oh, just to kadar say the asul say no Essence Baba Essence Baba Ela Maya Ela Brantasi Ela Maya Francis Mola Prabhu Este Lava Pulnasi Francis Mola Prabhu Este Lava Pulnasi Lama Sambudha Sainu Lava Sambudha Sainu Nazila Ilagam Chasi Gam Chasi Ishwaba Justundu Kana to say Danda Sudagayala Jammasan the class and Ishwaba Jumulin Randa Kaimay Atla धन्यवाद ईश्वर बरंगा नला जम्मन बाप ता खुशीमा नदा सालबदन वैसु रंगा धन्यवाद सिमनन लेंचन रंगा लाना लाना तुझे सिमुला प्रभु रंगा लाना तुझे से स्वाबा नला में आके गन्ना में आके दोम बेंदेला जम्मन श्राप अनि पाप अधर्म गदेंदे रंग ईश्वर आप सिंगंदा कृष्णम जो जम्बुलिंगरी रंग गंदा दाम शोजी ईश्वर बरंगा लाना तुझे सिमुला सिमनन लेंचन Rangda tujese Tilla tudi rang se don shuji rangda lan lan tujese mola Ishaba rangda tujese Jujwale nana Subtamaya se Kodoji Kanganuna hopanuna Pratoji Turi me hatu Pretoji Sangri me sanama Tudoji Isuda semani Handoji Parameswarda Dandoji Sutamaya se Kodoji Jujale nana Sutamaya se Kodochi Isu abarang da sistemni thanda ganche Tine bisam rangjekin sattala laina Rangjekin sattala aba parmeshwar abaina Rangse chikin satte gyalam ringanda Prabhu Isu aba rangse gore diswa hamla Hamla thuji samala Isu abarang da lanam thuje se Tin la chudi rangse nganda don shuji Rangda ju semnangen tude se ani junjun clarity si prabhu rangla chanda tini tiban mala rang jamman geta rang tasyoban mala ani rangla atma se ani pavitra atma se molam tonsi mam ganda jamman prabhu ganda jamman sarap kari gyam rang se chutkara donchi ganda rang se swatantra donchi ban mala yesu aba rangda tuje se mala परमेश्वर अब रंगदा लानन तुझे सिंगाई विश्वासला लगी तिनीला चुदुरी गन्ना चो आराधनारी रंगला आत्माला उपस्थितिरी रंग सिंगंदा डोरे दिसु बलमला काय विश्वास लगा विश्व अब रंगदा लानन तुझे सिंगला जम्मन गेता रंगदा सुजी रंगदा तुझे सिंगला चो आराधनाला समय चुदुई जम्मन रंगला छारी थामना परमेश्वर अब अनि बाकी जम्मन गन्ना गेतांगरी रंग सिंगंदा रोला सुगो अनि मोलम दुन्छुगो धन्यवाद मलाई ईश्वर रंगदा जमन बाकी गेतांगरी रंग तत्वको बिथिन जो आराधनाला दुई रंगला छारी चोलबन जमन गेतांगरी रीला मोलम अनि आशिष ईश्वरला छन्री आमेन
Chungau dalam yang prahna lai, समाधान लाग्छ जय मसीहा हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर आभार रंगा धन्यवाद मला प्रभु रंग परमेश्वर से प्रभु तिनी लंगंदा दु जाबा दिन दोंजी प्रभु रंगा धन्यवाद मला प्रभु रंग परमेश्वर ला छान्निङ अनि थीला परमेश्वर आबा सदा रंग लसिन प्रभु अनि तिनी नन प्रभु रंगला परमेश्वर ला महिमा लाबारी प्रभु रंग सिंगंदा रोला जी प्रभु रंगा धन्यवाद मला प्रभु ओ परम प्रभु परमेश्वर आबा सदन गंदा रोला गंदा सदन वास्तला परमेश्वर आबा रंगदा धन्यवाद मुला परमेश्वर तिनीला जो जुम संगति प्रभु जुन जुन लाग्याम छे प्रभु रंगला जा जमेगा ते पोप तस्मान प्रभु तो संगति लाभ मौका रंग परम प्रभु से प्रभु गंदा दोनजी प्रभु रंगदा धन्यवाद मुला प्रभु प्रार्थना लाला परमेश्वर आबा जुन प्रभु दिनीला प्रभु संगति जा परमेश्वर आबा जुन प्रभु रंगला जासे जा परमेश्वर आबा रंगला छन्म वचन तो प्रभु वसिमान जुनगबान मुला परमेश्वर आबा रंगला जाता प्रभु रंग परमेश्वर जन रोले जुबी प्रार्थना लाला प्रभु धन्यवाद मुला परमेश्वर आबंगनी बेनंदा प्रभु रंगला छारी थाना प्रभु रंग परमेश्वरला आत्मा सिंगन बेनंदन प्रभु रोले जुगो गंदा जुन वचन खातो मुला परमेश्वर आबा ते वचन जा प्रभु बसी दोकाबरी प्रभु रंगला जाता प्रभु रंग से रोला उसी प्रार्थना लाला धन्यवाद मुला परमेश्वर आबंगना हो प्रभु अनि वचन अनि प्रभु ज्ञानमा धुइरे प्रभु विभिन्न खालला प्रभु हो प्रभु समस्या गदे मुसम अल्छि गदे ताप मुसम ब्लेवा हावा ताप ताम गदे मुसम यीशुला मिन्दिङ अनि तापि बुइला परमेश्वर आबा ngani जा प्रभु गन्ना हो प्रभु सियमला मराक कदे रंग परमेश्वर सिंगंदा ठंगची बिन गबी प्रार्थना लाला परमेश्वर धन्यवाद मुला परमेश्वर आबा तिनीला जो हो प्रभु वचन जा प्रभु सुरु देखि अन्तिम दोना समय का रंग परमेश्वरला छारी जान्न प्रभु रंग परमेश्वर सेन रोलाई सुग प्रभु रंगला ज्यादा प्रभु तो ज्ञान बुद्धि शक्ति रंगे दोन को बिजी प्रार्थना लाला धन्यवाद मुला परमेश्वर आबंगनी वचन ज्ञान में जम्मादन प्रभु रंग परमेश्वर से प्रभु रोलाई सुग बिजी प्रार्थना लाला धन्यवाद मुला परमेश्वर आबा तिनीला जो जम्मन वचन समय गदे प्रभु रंग परमेश्वरला छ्यारी धनबान मलम रिला येशू प्रभुला छानरी आमेन Hallelujah. Damma lasu pyabula isula chandi jai masiha. Sanju bola nanishi. Recording in progress. Yes, Lord. Nibati nirangasi dosi rangnila kungri permissiola sanmo pasan basi. Tinila su dindi permissiola muiko laba lagi yang bibinda glasi hamsi tanjaba tamang jujale nananga agi aba. Ogo aba nana nga benatan permission apsi malam tunjugai nga rangnila ngunsangri tini sibalo batro sosiain tar permission la batan ngai seba samala rangnil kumri pangmari nga khaban mala the tela lagi ni permission ata maiko maima tagai ani tinila santalan rasiba yang la yetawda la pastor prem asangla mandali parivar benatan yang la tela zaman team da permission se malam tunjugai धन्यवाद मला orang muslim bacana lagi प्रार्थना शुभा परमेश्वरलाई जामिदा प्रभु सिमलम दुन्छुकै तिनी yang lanan migade kadi rodugu sar kadi jodaको सिमला रांगनी तडी चादी स्वागत दनुन लाला कारण तुदुइ रिजा ngai lana basan alana परमेश्वर सम्भव बचन रांगनीले कुमरे kai थनबारी छेबन मला तुदुइ yang la facebook online yang se live taban मला live rit याशुबा गाती yang la जो live ngai jama लगभग 40 भन्दा बढी मिगादे याङला छु बचन सनबारी तयार पछि मलाई याङला तामङ
sewa ta tamang sangati da chabari tayar pasimula sila simula ju batan chaba jun online di jati bane Facebook page kam se live free da yangla प्रभु यीशु दा ngo seba विश्वास laba alaba jati jun dana anga jujale akhya ba mula benatan प्रभु से malam dun chugai rangida ngai chu अनुरोध lala yangla chu tamung sangatiri tini yangla gumri परमेश्वरले अनुग्रह से चुदोना बाबा मुला प्रभु दा लानु धन्यवाद तगाई दिनी ngai चुदिरी परमेश्वरले वचन ज्ञान से रंगनी रतिकै तम उत्साह पिनके मान्छे yang जम्मन लागेनी तुरी यंगला गुंगनी विशेष रेभरेन्ड पास्टर अगुवा कादी एल्डर कादी जम्मन नाबन्दा सेवा खाइबा गुरु गादी मला गुरुबा गादी मला बेनतन परमेश्वर से ढोलाgai रंगनीले गुंगरी ngai तिनी परमेश्वरले वचन जा सुरंग सिबा मला बिसम परमेश्वरला लागिरी असम्भव तम दिगयारे अथवा परमेश्वर से ला अखम्बा तम गे दिगैन नारे बेबा बारेरी kai rangila gungri pangi manji हालेलुया ngai अनुरोध लाई चु दुइरी जति जना यंगला चु सेवा संगले जोडब द सिउ मला कादि मेगादि जमन रांगनांगला सियाल लिसियाल सुमसि दन्जा मला रांगनी चु दुइरी रांगनीला भिडियो अनला सिउगो जमन yang sial ciasi परमेश्वर से दोनबा तांगबा sial gan ciasi yang la tinila batan sanye haleluya kade migadi rota anga jami yang la jami tuli pheka suci ani orang sin arko galima Grace Tamang Sirisa Tamang Yasyamyal Tamang Vijay Tamang Fulmai Tamang phekaji स्वागत मला जय मसी haleluya yang la jami gadi jaman haleluya benan jana jaman rangila mobile la camera nung samja thang asyugo eti camera nung ba are bisam bhani yang chudiri ekdam face to face permission din siap gidini haleluya rangni tayar mula प्रभुले वचन सानमारी आमेन praise the lord ani orang mesin yang la curi char jodap tasiba yang la asyang angi nananga jujali gata वचन लिसँग स्वागत लाला रंगनी एकदम अंदित मन तान्छा गंगाल अंदोत मला ngai la समय आगिन चुदुरी परमेश्वर से ला आकम बगे तिकैनो नारी परमेश्वरी जमन के संभव बोला बिबा बिसरी ngai रंगनी दिन छम तिकै तम वचन ज्ञान ngai पांगसुला चुदुरी ngai सरर रंगनीला गुंगरी परमेश्वर छन्म वचन मरपुस किताब tamang Bible rangnitin mulagi are tharing ada sar kabul bisur brimol bisam rangnitin are bisam sambargala sigo rangnila koda kodari namsa re toli permission of basan baba lagi yang la kolga tayar mula haleluya tudini permission la yulsa din phukbami bibatsuri shirsak mula permission of sonmo basan Bible choi ai markus ne kitab 10 अध्याय ला 17 रन्जी ngai 27 pato na ngai rangnile bungri padabla si thena lala haleluya so saraswati ngai padla si thena lala pota singai ke tam diket pana dana tam abang suri curang brimana tamang bible lija rangnila nepali bible dangni sikham sula yesu glagitni feban laba duiri miki yarban khasi pui juban yesu da jaba guru juk donala juni jangbala lagiri ngai tini tikla dola bising ngeji 18 पदरी येशु से थेदा तुरंग बिसी सुंगजी येसे ngata tikta jaba bisi manba परमेश्वर बाय खलेनुन जबारी परमेश्वर से कुलबाtam यदा थानुन मुला मी आसाइगो ज्यान्दो दिन जम ब्रेलसित आब्राउ यो आलाउ लुसिरा ताम्पांसी आब्राउ फगप लसी आब्राउ ओचे रंगला आबा आमदा मान लाउ 20 पत्री येशु से छेसे येशु दा प्रभु सुगे मिंगाई जत्तुको एन्सन लवन बोला बिसी बिजी येशु से हेदा जीवन माया लसी सुरंग बिसी सुंगजी आजैनुन येसे घेगी नदोबा मुला दाइनसी ये निसी तेला जमन धन सम्बन्धी सुंगसी प्रांगो कादिदा बोलसी पिनगो येसे स्वर्गारी धन सम्बन्धी यांगला ओचे येदेन छ्याम ओचे नादिन छ्याम ब्राउ 22 पदरी सुदाम से थेला ली दोप तजी ओचे दुखा मानसी निजी टिकते बिसाम थेदेन छ्याम लान धन सम्बन्धी मुबा येशु से पूर्ण जीवन रंगला चेला गादेदा फ्युक्पो मिदा परमेश्वरला युसरी वाङबारी कादे गारो मुला विशेष सुंगजी चुराङबा तामथेसी चेला कादे उदेक मानजी
para Yesus si aja thenika de surang bisi sungji Tiago kolaga de dan sambati thori bhar laba mi ga de da parmeshwarलाई युलसारी वाङबारी खानेकारो मुला युक्पोमिदा परमेश्वरलाई युलसारी वाङबारी भन्दा बरु उड्दा दाप्ला मिगम वाङबारी सजिलो ताला चुदाम थेसी तेलगादे झन उदेक मान्छे थेराङ बिसम खाल्सी थार बयाङला थेराङ बिसम खाल्सी उधार मुक्ति स्वर्गले निम्याङला बिसी तेलगादे सुमेली अनि 27 पति यीशु सुङजे येशू से थेनिकादे त जीवन सुगे मिसे लाबारी आखम गेइना तर परमेश्वर से लखमला टिक्ता बिसम परमेश्वर से लाबारी आखम गे तिगैनन आरे विशेष सुङजे हालेलुया परमेश्वरलाई वचन सानबा लागेरी जम्मा त परमेश्वर से याङ बेना त मलाम दुन सुगाई सुदिरिङाइ नेपाली रिपाङ्गोमा याङला गुङ्ने तिनिङाइ मर्कुस 10 अध्यायला है आज मैले मर्कुस 10 अध्यायको 17 देखि 27 पदसम्म मैले तपाईहरुको बीचमा तामाङ भाषामा पढेर सुनाएको छु वाचन गरेको छु अनि आज विशेष गरी धनी मानिस र परमेश्वरको राज्यको बारेमा म बोल्दै छु है अनि शीर्षक चाहिँ परमेश्वरले गर्न नसक्ने काम केही पनि छैन परमेश्वरमा सबै कुरो सम्भव छ हालेलुया अनि सु बिसाइरिङाइ तिनी तामफुल्लाबान मुला रंगनेल गुङ्ने अनि चुरी पाङ्गोमा विशेष गरी याङची च्यागमला परमेश्वरलाई वचन बाइबल छेरी अनि चुरी प्रभु येशू ख्रीष्ट रंगला स्वर्ग युसला वचन प्रचार लापन फेब्ला स्वर्गला ज्याब सुंगुर प्रचार लापन फेब्बा दुरी अनि येशू ख्रीष्ट लागे के दोबो दुरी फेरि यागर की मिखाला है एकदम छुपो धनी मी बर्खरला युवा है लाना खेप्पा दोबमी बर्खरला ब्युन अवस्थाले धनी दोबमी येशू ख्रीष्ट स्यापर फेब्काला केरी स्यापर खाला चुरी अनि येशू ख्रीष्ट स्यापसी तिची पाङला यसो द पुइतो सि फालाला प्रभु तमन मन्द ज्याप ग्रेन प्रभु नाला असल गुरु नै जुग जुग गनाला जुन याङबारे नै टिप्ला दोला जुग जुगला जुनी रुजा आनन्दला जुनी खाइमै आजिनमा याङला चुलुई है आनन्दको मार्ग है आनन्द जीवन पाउन चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यसले सोध्छ जमेन चाहिँ प्रभु येशू सुङला चुरी नादा ज्याब गुरु बिसी तिक्दा मनमा जम्मोलिन्द्री स्वर्गारी जम्मनगारी परमेश्वर आबा परमेश्वर बाहेक जवाब खाली ननारे अनि प्रभु येशू सुङला थेमिदा के त थानुन मला है चुरी कतिवटा तामगा येशू सुङल बिसम के त थानुन मला परमेश्वर कुल बताम बिसलाउ हालेलुया परमेश्वरलाई युलसारी निबारी जुग जुग गनाला जुनी याङबारी अथवा उद्धार दिन मुक्ति याङबा लागिने यसै परमेश्वरजी कुलबा अन्सारले गेला अनि परमेश्वरजी कुलबा गेजा जो तिकमला बिमार बाली 19 पदी प्रभु येशू सुङो मला परमेश्वरजी कुलबा तापिया त थानुन मला यसै मी आशयको नम्बर 1 रे हत्या नगर्नु मी आशयको अनि नेपाली पाङला बेबिचार आलाउ तुरिता पाङला दोस्रोनी स्यान्दो दिन च्याम ब्रेलसी थाब्राउ आब्राउ यो आलाउ पछि लुसिला ताम्बाङसी आब्राउ अथवा फट्टा ताम्बाङसी आब्राउ अनि अर्को छ मलाई त्यसै अर्को त ठगबालाउ अनि अन्तिमले जाचुरी सुमला प्रभु येशूसी त्यसै रंगला आबा आमदा मानलाउ तिनी थारबाला जुनी याङबारे जुग जुग गनाला जुनी याङबारे खाइमै नास अथवा जुनी याङबारे प्रभु येशू ख्रीष्ट सुङमान मलाई जुनी तुरी सुजुकेका देलाउ अनि जब चुताम थेला है एकदम प्रभु येशूला चुप वचन थेसी थे फुपमी थे धनीमी है ओ प्रभु येशू चुमी गाइमी जत्तुको इन्जेन लाबिना बालक काल इन्जेन लाबे चु धर्म कर्म गेम गाइ कादिला मुला गाइ कादि दानबिन मुला गाइ जब कादि तम कादिला मुला एकदम जब इन्ना चुम गाइ जाजा कोला इन्जेन लाबा एकदम फुर्तिला सिबांगा है थे फुपमी सि तिनी लानन मिसी याङसी प्रभु ईश्वर विश्वास दोला येशू ख्रीष्ट विश्वास स्वर्ग फेब्म्याङला स्वर्ग धोम्याङला अनि पाप याम फेम्याङला विशेष सुङलान याङसे प्रचार लाउदिनी है
स्वर्ग र नरक जाने मान्छे को छ खाला मलाई स्वर्ग ते नरक नि स्यामी ह मन त थाहा मलाई धर्म कर्म लाभसँग यो त थाहा मलाई बिसी कादेमी कैसे चुप फिको मिसे राख्न सिन तिनी घमण्ड लावन मन सिको चु ताम गादिङ जतुके थाहा मलाई नgai ngai छे मलाई थेरङ हेसे पाङ मेची येशू से सुंगजी दोषी अर्को ताम सुंगजी येशू से दारेम येशू चु जमन ताम थाजिम तर येशू लदो गे पाखे मुला एन थे जाति किन मेमा न्यू एनिसी एला दिमरे मुबा एला जमन धन सम्बन्धी चुकी गरीब पाखे पिनको हालेलुया तिनी यांगला धन सम्बन्धी चुकी गरीब त पिनमा तयार मुले क्या हालेलुया अनि जब येशू ख्रीष्ट छु ताम थेलानी थे फिकोमी यांगचे मराङला 22 पत्ली नेपाली पाङला चुरी मती मर्कुस लुगारी च्याजिसम उसको चियार चाहिँ कालो भएर फर्किन्छ ली धोपतोप तजी तिक्ता विषम ली धोपतोप तसी दुःख मान्छी तिक्ता विषम थेदिन्छम नानन धन सम्बन्धी मुबा त्यसलाई आस्था भरोसा त्यसलाई जुनिजा पैसा थोरी मुबा त्यसलाई आस्था भरोसा सम्बन्धी थोरी मुबा थे तपाईलामा थे भ्योडमी थे धनीमी त चुरी तिक्ताजी बिमार बाली सिगो त्यसलाई ली धोपतोप तसी दुःख मान्छे निजी त्यसै दुनिया आयो तर येशूजी गाछ सुन्दरी येशूजी परमेश्वरले कुल बतामा सुगे ए तो आलो थे आलो यो आलो बेबितर आलो हटाता माबांगो आबम द आधार न ताम दिमदा रोसे भमण्डलेसी प्रभु ngai मिचु बाला कालन छ लाबा जत्तो पेन्सन लाबिन है जत्तो पेन्सन लाबिन भमण्डी साथ चाहिँ पाङजी तर येशूजी ताम बात के चिकन सुङजी यसै लदो के बाकी मला ए जुगजुगला जुनी यांगबारे स्वर्ग युसार निबारी यसै लदो के बाकी मला अनि थे गेजा ए दिमरे निसी एला सम्बचुङसी गरीब काते दा प्राङबो काते दा तामेङ बकाते दा बोलसी पिनगो तर चुताम थेसी थेमिला ली दोप तोप तजी है बोमो खासी थेकेम छु प्राजिसी सुरी येशू सुंग बचन येशू सुंग नेम मोजा थेमिरा सेम खाइरा मला थेमि तिकलेसी ब्राह्मण मला थेसी तिकेला मन मला प्रभु जमन थामुबा से लामन अनि येशू सिंह आछन सुंगजी असल गुरु बिसिंगा त बंगमाइ परमेश्वर बाहेक आला ने असल आरे येसी परमेश्वर आसे कुल बत्ता कति लाउ ए लाउ तर जब प्रभु से सुदेश सुंगजी थेमि से घमण्डी लगे स्वीकार आलानी हो प्रभु नारेन चाहिँ प्रति धन सम्पद मलाई नgai चुराउन सिंगै नै शोभा धन गरे अर्को त बोलाल बिसी नम्बर 1 ले जाति स्वीकार लदबै नाति स्वीकार आलानी यदा बेला मेसु सुंगी धनी मिदा स्वर्गले यसरी वाङबार भन्दा ठीक गरो उट विवा यांगला चु यम्बो नेपाली सारी दा विदेश मरुभूमि गरे यांगला यांगला नेपाली पाङदोन्छ धनी धन सम्पत्ति जे प्लिङमा मिदा स्वर्ग यसरी वाङ भन्दा धाप विवा क्वान्डुप धापला मिरी मुई वाङमार सजिलदालो उट दा वाङमार सजिलदाला सरल भाषा बाङदा मुई यांगला नेपाली बाङदा ने परवल युसारी धनी तेन है सुक्पमी वाङबारी भन्दा मुई धापला मिरी वाङमार सजिलदालो मला डांगेशम बिचारला सिगो ते धापला मी छिबदाला थेनांगरी यांगला मिला केरे मुइला तामालाई उल्टा तामा शेष दवा हम हैन थेदाबालामा धापला मिरी मुइनन खाइमेन आव धनी देन सुक्पमी स्वर्गारी खाइमेन निमरेगा बडो कडा वचन मलजु रहस्यले ता मलजु नंगनी ओइलामा कादिमिका देदा चु वचन थेज बिसम कहादले है माला धन सम्पत्ति माला दिमराङमा सिक चुयम तुराङ बिजी बाङ बोल्दैन है छेमिसेन चुनु बाङ प्रभु यीशु ता तर परमेश्वरलाई वचन नि प्रभु यीशु सुंगन मला चु ताम थेज चेला गदिन छक्का दति ओ प्रभु तुराङ बिसम तारे खाला स्वर्ग नि हमला खाजे थारबा यांगला नजेम राङला धन सम्पत्ति खाइ राङला लिच ब्राजी अनि प्रभु येशूले सुंगन मला अन्तिम पदे नेपाली सुराङ बिसुङला प्रभु येशूले तिनीहरुलाई हेरेर भन्नुभयो मानिसहरुको निम्ति त यो असम्भव छ तर परमेश्वरको लागि छैन किनभने परमेश्वरको निम्ति सबै कुरा सम्भव छ हालेलुया मिगादेला लागि छु गेला बरे आखम तामिना मिगादेला लागि छु असम्भव लागि इना
तर परमेश्वर आफ्नो लागि प्रभु येशूलाई लागि छु जम्मनाम समाबित हालेलुया अनि प्रभु येशू सुमन मला अनि चुरी नै चुक्यामसी नै चु वचन खण्ड क्यामसी पनि लोक पतामदा नै से बतामदा नै रांगनिता जान्नितो सि लोपर माइबा आइन तिनी नै लोक पताम नै किन बतामदा तिक महिना बिसम तिनी परम येशू ख्रिस्ट जुन ताम यांदा पांगमान मुला छेतामदा yang स्वीकार ल दोपामी है चुरी पांगमान मुला छु धनी मिसी छु फ्युपो मिसी परमेश्वरला वचन फेसी स्वीकार लबल सटारी गमण्डल सिनी जिक्सियो तिनी नानन मिगारे परमेश्वर प्रभु येशूले थारबला गेला मुला प्रभु येशूले स्वर्गला गेला मुला प्रभु येशूले विश्वासले स्वर्ग जुनसाले दोला प्रभु येशू ख्रिस्ट के जम्मलिंगे जमन पिता उद्धार ते मुक्ति बिना परमेश्वरले नबिसे पाङमा मण्डलला है हामी यत्रो वर्ष धर्म कर्म गरेर आएको मान्छेलाई त्यसले सिकाउने भन्छ तर वास्तवले येशू सुंग वचन सत्य नसियो येशू ख्रिस्ट सुंगन मला छु तामदा परमेश्वरले वचन दिसि सम्भव हालेलुया अनि ngai चुरी गोरंगा तामगा दिङे तिग्लोप जिबिसम तिनी ngai से बताम ngai रांगनिता गोबारे माइमला अनि छु वचन केमसे यांसे लोत्तोबा मूल तामदा है छु तामला मूल बुदिबिला यांला तामंगरी नंगला है जब यांसे छु काथो बेरांगनि से मलानि काथो बे थामल रांगनि दा ओखर है तादि तु यमरि दाते ओखर बे तामला अनि नाम सरका चाहिँ सब एकदम सेतो ओखर तामला ते ओखरला फेरि ते काथोला फेरि छु एकदम त्याला फीसे तुम्मदाला जब थे ब्याङला त्यसले नखरु गाला जब ते नखरु यांगे थिला ते नंगला गुदिजा यति मिठो यति ज्यादाला हालेलुया जति सोल्जी उदिन सोल्गे मानमा छेगे मानमा तामला अनि परमेश्वरला वचनले सुरुरी यांसे सुरुरी ते जतुकुदा ते काथो पिन्जी बिसम तेन्से तिगैन लाबरे आयो है कोंग सरला परमेश्वरला वचन जब यांसे अध्ययन लला जब यांसे बोला जब यांसे पढपला जब ते नंगला रहस्यले काम बोलानी के गुदी था दलानी ओती ते कासोला नंगसे बान्दा ज्याबा स्वाहा तला यांसे हालेलुया अनि चुरिङाइ स्याब गुदी जाति ने बिसम यांसे जुग जुग दोनाला जुनी यांगमा लागिरी अथवा यांसे थारबा यांगमा लागिरी लदो बताम जाति के बिसम परमेश्वर से कुलबा अनुसार रादोबा परमेश्वर से कुलबा ताम यांची थे अनुसार लदोबा नंबर 1 हालेलुया पाप यम फेची स्वर्ग हिंसार वंगमा लागिरी पाप यम फेची परमेश्वर तेंचम चिबा लागिरी तिनी यांसे लदोबा सुर नंगयमय गोबतामजा परमेश्वर से कुलबा अनुसार कुलबा ताम वचन यांसी के अनुसार ब्रादोबा के अनुसार यांसे लदो अनि 2 नंबर छ यांसे प्रभु यीशु ख्रिस्ट सुंगसे चाहिँ प्रभु बिसी आधा बजिम सेम यांसे प्रभु बिसी विश्वास तसी तयार दौजिम हालेलुया होशियार तसी तयार दौजिम सुमी चाहिँ बडो आनन्द साथ यीशु थेला नाम सर फेकाप्दै प्रभु रंग गुरु इनंगला बिसी स्याप सुंगसे फ्यालजी तर सुंगसे प्रभु बिसी प्रभु त फ्यालै के देसी हरबा आयंगनी तिनी झम्बुलिङरी लानन मिगादी प्रभु ngai rangda musemala ngai yesu yada maya lala ngai licha dhala be mega de hajarau mula tara परमेश्वर से कुल बताम यांची परमेश्वरला वचन अनुसार ब्रासी छेसी सुमराङमा घेलामा मिजा कमनन मछि यताबालामा तिनी यांगै चु तामङ झुमसँग जोड दबा यांगदेजा सुंगसे जे प्रभु बिसी प्रभु त फ्याला बगादे आइन यांगला सेम इनसे प्रभु त विश्वास कसी ब्राबा गति दल हालेलुया अनि 3 नम्बर जा प्रभु येशू ख्रिस्ट तुरी थेमी त सुंगी एसे लदो कि बाकी मुला गे बाकी मुला थेजा ए निसी एला धन सम्बन्ध सुंगी अरु त प्राङबो काटे त चामेङ बगादे वनामेङ काटे बोलसि बिन सिगो अनि 3 नम्बर जा तिग मुल बिसम यांगदा अर्गुसे अथवा परमेश्वर से रंगला दोष पुन भए दुईरी सेम इनसे स्वीकार लदोबा अथवा पश्चाताप लदो बसी जुन मिसे अर्गुला यांगला नाला दोषमुन मागाई नाच घमण्डले चाहिँ है मलाई सबै थाहा छ म यत्रो वर्ष बाइबल पढेको मान्छे है यत्रो वर्ष प्रचार गरेको मान्छे तैले सिकाउनु पर्छ है म यत्रो वर्ष बाइबल कलेज गरेको बीटीएस गरेको एमडी गरेको पीएचडी गरेको है मलाई सबै थाहा तैले देखाउनु पर्छ मलाई जब थेराङ बिजम थिए मिचिन्जी माया है तुरितिक पामस यांगसे नाला दोष खालाइसी तुरे मोबा यांगला तामङ जुजाल नानाङका से मदन तामङला दोष
है मदन तामाङसे प्रचारला पहिले येसी चुदामजा आपाङसम तसेला चुदाजा तामजके प्रश्न लदोबा बिबुदु रिङाइ गम्मन्या ngai ja स्वीकार दतोला हालेलुया नारा जके ताम्बाङमा बानी छिडुमुला है जके भंगसेपाङमा बानी मुला सु भंगसे ताम्बाङमा छिडोपाङमा अर्कुसी आगोजी बिसम राङनीसिङ त सल्लापिनमा नाला दोस्मुनमा ngaताङ दोबा हालेलुया जब ngaताङला तब परमेश्वर अनुग्रह नाथरी प्रशस्त होला हालेलुया अनि चोरी येशू ख्रिस्ट जब थेमिला दोस्मुन्जी तेजे धन सम्पत्ति भरोसा लसी धन सम्पत्ति को जीवन देखेन तला धन दि देखेन ध्यान मुबा येसी तु ध्यान आइन तारेम येसी जुक्तुला दुनिया मरे नाला लिच ब्राउ इला धन सम्पत्ति खासी आदिन ब्राउ तार थेराङ मे मते गमनले दोष नि चोरी तबलामा 3 नम्बर गे सुग्याम नै यांग गुदी ता तुलनिना सेम इन्ज स्वीकार से पस्तावै परमेश्वरबाट दो हालेलुया जब नै स्वीकार लला जब नै पस्ताव लला जब ना परमेश्वरपट्टि प्रभुले वचनपट्टि धोला तब नाला जुगन्ने छुटकारा दिन चंगाई स्वर्गला मुलाम अनि असम्भवलाई तपाईले सम्भवतालाई हालेलुया अनि अर्को 4 नम्बर छ ज्ञानला विश्वास चाहिँ आशा भरोसा छ संसारला धन सम्पत्ति थोरै आइ संसारला धन सम्पत्ति थोरै आइ तर परमेश्वरला स्वर्ग युसारी बोरबा जुग जुगला जुनी पिनबा प्रभु येशू ख्रिस्ट वचन थोरै त होला हालेलुया 4 नम्बर जम्बलिङले नास्तासी निबा धन सम्पत्ति गाला दिम गाला जका गाला पैसरी आइन गाला विश्वास तेन आशा भरोसा छ गाला विश्वास तेन आशा भरोसा छ स्वर्ग युसारी बोरबा जुग जुगला जुनी पिनबा येशू ख्रिस्ट वचन थोरै त होला हालेलुया जब यांगला तिबानी सफलता तब यांगला तिबानी उन्नति देन प्रगति होला अनि अन्तिम दिन अनि 5औं नम्बर छ यांगला विश्वास तुरंग ततो कि असम्भव तम गरी सम्भव त नलाब खाला विश्वास ततो हालेलुया है यांगला चुननिन यांगला तो जुम सँगै तामाङ जुम सँगै लगभग यांगला 1 वर्ष पुरा दरी जुम सँग सुरु लाबा सुरुरी 3 जना सुरु लाबे ना अनि ngalan कोलगादी जोजाले गादी जम्मा 3 जना डिक्सी जुम सँग सुरु लाबेन कारण त विश्वास म छु तिरेम बढी दाल हालेलुया तिनी यांगला गुणी 25 30 जना 40 जना परिवार तो जोडब दबन मला अनलाइन यदि फेसबुक लाइभ गेम 40 50 जना जीवन मला तर यांगला विश्वास असम्भव तम सम्भव तम खाला विश्वास त हालेलुया अनि काजे समरी यांगले यांगचे तामला मला यांगचे पांगला यांगचे गोबर माई मला यांगला जीवन यांगला जुनी यांगला विश्वास कमजोर तामसी है यांगला विश्वास है हाई प्रार्थना लजी ताराव आदाव यसो प्रार्थना गर्दिन गुरुबा कोही प्रार्थना गरे हुन्छ कि प्रार्थना गर्दै भोलि सोध्यो कस्तो छ दाइले त्यस्तै छ खै केही पनि भएन जकी आभाने खाइ फान रङ मारे जकी तालाउ रङ बजे तर प्रभु सुंगन मला यला विश्वासी फान्जे हालेलुया तिनी यांगला गेगा दबान मला सुरु लाइला मला खै हुन्छ कि हुँदैन सुरु गर्न लागो यस्तो योजना सुरु गर्न लागो नयाँ योजना सुरु गर्न लागो हुन्छ कि हुँदैन सँग हुन्छ हामीलाई तर प्रभुले वचन जे पाङ मान्छ विश्वास यांगला 5औं नम्बर छ यांगला विश्वास असम्भव तम सम्भव तम विश्वास हो हालेलुया अनि ngai rangida tigai tam suri pangi manji अनि प्रभुले वचन तिनी ngai शब्द छु गुदिकाले त चुनो नि नके यांगला विश्वास त शक्तिशाली त दोनी अनि यांगला जीवन त संसारला धन पैसा जक्का थोडी आइ तिनी लानन क्रिस्चियन गादी लानन क्रिस्चियन ग्रेन छेम्बो रेम्बर छे गादी ngai marangmo mula ani kadimisi yangda pangmula nata pangji है yangla jadaba junda sangari gare है यानी गादेला मिसिमा लोबारे जग्गा आरे उसको आफ्नै काठमाडौँमा घर छैन त्यस्तो चर्चमा गएर पनि हुन्छ हाम्रो चर्चको मण्डली जग्गा छ हाम्रो संसारमा घर पनि छ अझ मर्ने बेला पुर्ने जग्गा पनि छ है जतुको त वास्ता है जुलान गाई चु खोजे चु काम गरे तर आखिरी संसारला जिमसी संसारला जग्गासी संसारला बंगालासी यांग स्वर्गरे आबर सिको
ngai chubi madabinon rangni da matan tamang se jambulingri dan सम्बन्धी आसोगो जिम आसोबी प्रचार रही चुता खत्म झुटे सिजे बितावे कादिमी जाति लानन मिगारि मोला है तिले तामगी यांगलादि जुगासी बांगदाम छिकारे बेबम बितान त मोला तर वचन अब हालंगिम बांगी तिगदा बांगी दम द गोबरे आदो मिदा दोस्लाम मिलान फन मोला ते कारण लमा जु जम्बुलिंगरी धन सम्बन्धी जग्गा जमिन छे मिलुई त सरकारी आबर्दिम स्वर्गर बर्बा ज्ञानम त गिजेइन येशू ख्रीष्ट अनि येशूला वचन दि आशा भरोसा रंगदिन नाला त दोज हालेलुया अनि यांगला विश्वास त यांगयुङ त बखाला आदनी लाबा लंगसुर संगुल जी खागई यांगला विश्वास त बल्य त दोल हालेलुया जुनुन विश्वास yang stodo ngai rangni da yakari udaran ngai pangi manji yangla विश्वास ला आधार ngai joktan ba yangla chu sewa tini yangla gumri आजैन यंगला 25 जना परिवार यंगले जोडा दवन मला हालेलुया अनि चु जुन संगति जातु लकडाउन बन्द त छै चु बन्द आदा तामाङले जुन संगति टिकि बिसम तामाङले जुन संगति यम्बु नगर टिके नाइ काब्रे नगर टिके नाइ यम्बुला जिल्ला नगर टिके नाइ चु इन्डियाला मणिपुर सिक्किम दार्जिलिङ है भुटान अनि क्यानाडा विभिन्न गाडी थाम सिटी मोला के तपाईलामा चु संगति जा यागरकी मण्डली यागरकी संस्थाला यागरकी सम्प्रदायला जुन्डा आइन सुदा जम्बुलिङ नङनन ठामसी चिबा प्रति तामाङ जे आदना तामाङ ताम पंबा क्रिश्चियन गदेला संगदिन हालेलुया तामाङ ताम गोबा गदेल अनि प्रत्येक तामाङ गदे शिवबन्द नाचा येशू प्रभु थार्बबिम्ब ग्लेबिस थेनन दोलबा यंगला उद्देश्य र लक्ष्य मुला यंगला जो तामाङ सेवाला तामाङ संगतिला लक्ष्य मेन उद्देश्य चुइना प्रत्येक तामाङले शिवबन्द नाचा येशू ख्रीष्टन थार्बबिनमा ग्लेन बिसी थेनन दोला तेजे विश्वास लगाइला आलाgai थेनला जिम्मेवार रांगनै लेना ngaलाइन हालेलुया रांगनै त थामुला सु कोका कोला सोबा जुन ते कोका कोला बेबा कोक सोलमला डांगि छिजो थेला मालिकला मेन थीम थेला उद्देश्य लक्ष्य छ जम्बुलिङले मिगाले जन्म कसी शिवबन्द नाचा कोकला स्वाद तेजे म्याङनन दोला भन्छ थेला उद्देश्य त्यता बेला तिनी हिमालला अझ ग्लिङ जोमकङले तिसी कोक सोलमा मिगाद मला थेला दर्शन थिएन तिनी यांगला दर्शन जा कोक सोलबाइन कोको कोला दोला बाइन यांगला दर्शन जा यांगला पिचन yang सेमनाङमा मङ yang सेमनाङमा दर्शन जा हरेक तामाङ गादे शिवबन्द नाचा किसुन थार्बबिन ग्लेबिस थे दोला हालेलुया आमेन तयार मलाङनि थेला बारी हालेलुया प्रार्थना शिवको तामाङ सेवा प्रेज द लर्ड प्रभु द महिमा दाgai त्यता बेलामा नाइ रांगनि त सुदुरी है नाला विश्वास त जपला बारे नgai ताम रांगनि त पाङि मान्छे तिलो ओयाला ओयने ब बिबारला हप्ता रांगनि त kai पाङमङ बा है यांगला तामाङ भजन जिन्जी दादी यांगदि त्यहाँ तामाङ भजन किताब आरे छु तामाङ भजन टोटल भेजि जिन्दो मला अनि छवटा वाइ छापला त बिसी kai पाङमान म रांगनि दा तर विश्वासी ngadiन jam 1 रुपैयाँ पैसा आरे बा है अनि ngai गेला बा शास्त्रिन ngai बजेट का रिजे तर ngala शास्त्र इतिक बंग जसम सु अर्गु गेइन यांगला बाइबल अनुवाद दिन सु गेला लागि ताते बजेट आरे ngadiन तामाला यांगला किम कासे कानमा सुंगी तर ngai विश्वासले प्रत्येक तामाङ छि नाम सजे जिल्ला छि गन्दा तामाङला वाइ दोज भजन दोज अनि तामाङ भजन किताब दोज गन्दैन हालेलुया विश्वास सिंगाई सूरजी शिवो त्यो जाले ननंगादि रांगनीला प्रार्थना सिलामा तुगे सम्भव त हालेलुया 6 वटा तामाङ भजन तिनी रिलिज तब मलाई हालेलुया परमेश्वर दयन ताली राखी धन्यवाद असम्भव तम द सम्भव तला परमेश्वर लाखम मिसी लाम गे खम न लब परमेश्वर तिनी ngadiन छ मला रांगनी दिन छ मला शिव ठे कारण जिल्लामा यांगला गुंगली दाते 6 वटा लामा 26 वटा तामाङ भजन जा दुई स्याबरे तब रेकर्ड लाइसिन मलाई हालेलुया अनि 1000 पीस 1000 पीस तामाङ भजन दारे भाबा सोमबारे जे मंगलबार नंगले यांगला यारे ताइवान मलाई थाहा भएको छ हालेलुया दारे रांगनीसी प्रार्थना सिगो रांगनीला दिमले छु तामाङ भजन ढोकाला तामाङ भजन किताब ढोकाला यांगला तुरी
अनि मांगल लोकचन आशाङ मला ngatin siang tamang bhajan are एक हप्ता ngatan आशाङजी ngada bhajan duba lagir paisa donji मला तारे भाबा मंगलबार बुधबार आशाङला दिमरे तामाङ भजन दोगाला हालेलुया आमेन परमेश्वर दा ताली राख्छु धन्यवाद दिन्छु रंगनी ताङदोला रंगनीला प्रार्थना र प्रगति उन्नति निसिको तिनी गादी तामाङ छु यांगला छु सेवा संगरी सान्छी यम्बरी विश्वास रसी निसी मलेसिया बाहिर विदेशी दोषी एकदम संगति आयाङला बिहाल दसी प्रभु दा ठाकी मिगादे तिनी यांगला तामाङ भजन वाइ थेसी यांगला बचन थेसी प्रभुले दोषी दोगो मला थेर रेकर्ड कादी थेर ओतो तामला यांगले जम्मल हालेलुया तो रंगनीला प्रार्थना लामिन अरे मैं रंगनी दा उत्साहला लागिनी ngai rangni da nibat dindi tamang batan chaba laba lakini ani tamang wai sobal lakini rangni se प्रार्थना लसिगो प्रार्थना साथ प्रार्थना चाहिँ के मे सु wai chaba laba आदाबि यांगला प्रेस ना मिसी ngai प्रेसला प्रेसको भाइ म तपाईको लागि प्रार्थना गरेको छ मेरो गीत छाप्नु पर्यो 20 सेकेन्ड छापा आदाबि सिको अनि अझ स्टोरी अनि वाइ रेकर्ड लग गर्दा हाम्रो साथीभाइहरु धेरैले प्रार्थना गरेको छ हजुर यो एकदम स्टुडियोमा तपाईले चाहिँ यो रेकर्ड गरेर मलाई गीत दिनुहोस् प्रार्थना चाहिँ गरेर सिधै आधा बढी तर प्रार्थना साथ पैसै दोन्दो बढी हालेलुया एकदम धन्यवाद नै चुदरी विश्वासमा जक्ला बारे नै तम्बाङ्गी माजे जब नै विश्वास नदिन जब 1 रुपैयाँ पैसा रे सेन नै वाइ कति रेकर्ड नम्बर स्टुडियो पिन्जी अनि वाइ छाप ओभर नै प्रेस पिन्जी छाप खानार पिन्जी अनि चुनन आफ्टर परमेश्वर चाहिँ यांदा वाइ 6 वटा वाइ रिलिज लबा लागि अनि विशेष गरी 6 वटा वाइ रेकर्ड लबा लागि यांगला यांगलान राङलान स्टुडियो मला अनि यांगलान गायकादे कोलगादी मला त्यताबाइलामा राङसे यांगसे लाना खर्च ngai आबिनी कोलगादी दा राङसे बाहिर सेकुलर क्रिस्चियन आइनबा स्टुडियो निजी बिसा वाइ किलो 16000 एन्चे 25000 30000 35000 जन किन्न सिक क्वालिटी अनुसार ताला ngai तिगुमा 16000 फासी ngai है 6 वटा वाइला 90000 फाजी गए तर चुबाजी दा यांगलान राङलान स्टुडियो राङलान कोलगादी मोबाइलमा नदिन जम बजेट आरे बेलामा थेन्दाङै जाकर स्टुडियो खर्च सेकेन्ड दिने ngai दु वाइ रिलिज नम्बर सफल दजी अब दिन गाडी अझै ngai लानन वाइ गाडी रेकर्ड त अझै 6 वटा वाइ दोसे रेकर्ड नम्बर तयार तबन मला राङली से रेकर्ड सिको केरे प्रार्थना सिको अनि चुरी ngai विश्वासला जक्ला बारे तम्बाङदोमा अनि चु हप्ता नंगरी चुरी यांगला तामाङ वाइ तामाङ भजन र किताब तिन है तामाङ भजन किताब र तामाङ 6 वटा वाइ भजन रेकर्ड गर्नका लागि हामीलाई सपोर्ट गर्ने हाम्रो मित्रहरु यहाँ हुनुहुन्छ कति जना अहिले यही हुनुहुन्छ कति जना हुनुहुन्न म तपाईहरुलाई अनि प्रार्थनाको लागि उत्साहको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि यहाँ यसरी मैले नाम टिपेको छ हामीसँग डिटेल छ यसको रिपोर्टिङहरु हामी तपाईलाई गर्छौं दिन्छौं तपाईको पर्सनल जीमेल एड्रेसहरु पनि मलाई दिनुस् तपाईहरुले अनि जीमेलमा म तपाईलाई रिपोर्टिङहरु गर्छौं अनि हाम्रो आमोस तामाङ भाइ हुनुहुन्छ मेरो छोरो जेठो छोरो अब यो तामाङको रिपोर्टिङहरु उहाँले गर्नुहुनेछ अनि हाम्रो यो तामाङ भजन 6 वटा भजन रेकर्ड गर्न र 1000 पीस भजन किताब छाप्नका लागि है हाम्रो यहाँ हाम्रो मण्डलीको नाम छ यहाँ 5 घर बियामा चर्च भन्ने यो काभ्रेबाट हुनुहुन्छ बम बहादुर तामाङ उहाँले 20000 मलाई दिनु भएको छ अनि त्यसैगरी भक्तपुर पवित्र दर्शन मण्डलीका एकदमै असल हाम्रो एल्डर हुनुहुन्छ जोकमान तामाङ अनि उहाँले 35000 मलाई सपोर्ट मलाई सहयोग आर्थिक सहयोग गर्नुभयो मलाई यति दुःख यति गाह्रो भइरहेको थियो मैले गीतहरु छाप्नलाई त दियो तर मसँग पैसा 1 रुपैयाँ थिएन अनि अफिसमा भन्दाखेरि अफिसले पनि हामीसँग अहिले यो बजेट छैन यसपालि नछापौं तर तामाङहरुले मागिरहेछ कसरी के गर्ने म एकदम धर्म संघर्ष परेको थियो मैले विश्वास साथ प्रार्थना साथ मैले यो कुरा शेयर गरे अनि उहाँहरुले यसरी दिनुभयो अनि जोकमान तामाङले 35000 हाम्रो पवित्र दर्शन मण्डली भक्तपुरबाट दिनुभएको छ अनि त्यसैगरी अनि हिजो भर्खरै यहाँ कमल तामाङ डिगन कमल तामाङ यो काठमाडौँ रोफेका मण्डली अनि सिन्धुलीबाट हुनुहुन्छ उहाँ अहिले हामीसँग उहाँ सायद जुममा हामीसँग हुनुहुन्छ होला म अन्तिममा उहाँलाई यहाँ हुनुहुन्छ भने तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ अनि कमल तामाङ भाइ यो चाहिँ सिन्धुलीबाट हुनुहुन्छ उहाँ काठमाडौँ रोफेका चर्चको सदस्य हुनुहुन्छ डिकन हुनुहुन्छ गाउँको उहाँले हेर्नुहुन्छ उहाँ मेरो मसँग भेटेर मलाई 3 वटा सिडी के रे
मेमोरी कार्ड चाहियो भनेर आउनुभयो अनि मैले 3वटा मेमोरी कार्डको 26वटा गीत हालेर मैले 800 को दरले 2400 मा उहाँलाई दिँदाखेरि अनि पछि उहाँले मैले यो शेयर गर्दाखेरि उहाँले फेरि 10,000 रुपैयाँ मामा मेरो तर्फबाट तामाङ भजन छाप्नलाई म दिन्छु भनेर उहाँले दिनुभयो अनि धेरै धन्यवाद उहाँलाई पनि। अनि त्यसै गरी अर्को हुनुहुन्छ अनि यो विशेष गरी यो चाहिँ भुटानबाट हाम्रो रामदोर्जे मामा हुनुहुन्छ, एल्डर रामदोर्जे मामा, या उहाँ अहिले यहाँ हुनुहुन्न, उहाँको थ्रुबाट उहाँको माध्यमबाट युएसएबाट उहाँको अङ्कलले उहाँको अङ्कलले चाहिँ उहाँ चाहिँ इसाक तामाङ भनेको रहेछ उहाँको मैले फेसबुकमा पाएको नाम चाहिँ। अनि वास्तवमा उहाँको ओरिजिनल नाम चाहिँ सुरवीर तामाङ रहेछ। उहाँले 11,614 रुपैयाँ पठाउनु भएको रहेछ। त्यो पनि आज मेरो हातमा आज प्राप्त भएको छ। यो वचन छाप्ने अब यो मङ्गलबार वचन किताब आउँदाखेरि मैले तिर्नलाई त्यो भएको छ। अनि त्यसै गरी अर्को हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो छोरी, एकजना छोरी हुनुहुन्छ, म उहाँलाई थाहा छैन, उहाँले पर्सनल मेरो मेसेजमा पठाउनु भएको रहेछ। रोदा थिङ भन्ने छोरी हुनुहुन्छ, म जहाँसम्म लाग्छ उहाँ आज यहाँ हुनुहुन्छ। एकदमै म हृदयदेखि नै खुसीको आँसु झरेको छ उहाँहरूको यो सहयोग पाएर है। म प्रभुलाई कति धन्यवाद, म धन्यवादको प्रार्थना मलाई दिने शब्द नै मलाई पुग्दैन। अनि रोदा बहिनी छोरीले, रोदा थिङ छोरीले मलाई अनि पास्टरबा तपाईँको पर्सनल नम्बर अथवा पर्सनल मेसेन्जर मलाई दिनुहोस्। अनि उहाँले मैले नम्बर दिने बित्तिकै उहाँले फोन गर्नुभयो मलाई। अनि त्यसपछि उहाँले फोन गरेर तपाईँको मेसेन्जर हेर्नुहोस् त पर्सनल मेसेन्जरमा, अनि त्यहाँ हेर्दाखेरि उहाँले अनि मलाई यी सेवाको जुन नम्बर मागेको थियो त्यो पठाएको थियो। उहाँले 4,000 रुपैयाँ पठाउनु भएको रहेछ। त्यो 4,000 रुपैयाँ आज मैले प्राप्त भएको छ हाम्रो यो गीत छाप्नलाई र गीतको किताबमा दिनका लागि उहाँले त्यो दिनुभएको छ। अनि यसरी नै अनि धेरैले यहाँ उपस्थित प्रत्येकले प्रार्थना गर्नुभएको छ हाम्रो सेवाका लागि। अहिले यो कम्प्लिट रूपमा तामाङ भजनहरू छाप्ने, तामाङ भिडियोहरू बनाउने अनि तामाङको बुकहरू, बुकलेटहरू, भिडियोहरू, फिल्महरू बनाउने सम्पूर्ण काम चाहिँ अब हाम्रो यो टिमले गर्नेछन्। तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। यो टिम भन्ने बित्तिकै मदन तामाङ र मदन तामाङको छोरा मात्र होइन प्रिय, तपाईँ अगुवाहरू, तपाईँ गुरुजनहरू, तपाईँ पास्टरहरू, तपाईँ सेवकहरू यो ठाउँमा हुनुहुन्छ। तपाईँको प्रार्थनाको धेरै खाँचो छ। तपाईँलाई हामी स्वागत गर्छौँ, तपाईँलाई हामी धेरै हृदयदेखि धन्यवाद चढाउँछौँ। आज जतिजना यहाँ सुनिरहनु भएका मेरा मित्रहरू, मेरा गुरुजनहरू, एल्डर अगुवाहरू, तपाईँहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको वचन सँगसँगै मलाई यही वचनले मलाई यो उत्साह पाएको छ। यो वचन छाप्नलाई अनि वचनहरू गर्नलाई लगभग मैले बजेटिङ गर्दाखेरि लगभग 1,30,000 पैसा मलाई चाहिने रहेछ। अनि प्रभु मसँग 1,001 रुपियाँ पनि छैन भने यो वचन किताब र वचन छाप्न र वचन मैले अडियोमा ल्याउनलाई अब म कसरी सम्भव छ। अनि परमेश्वरले यो वचन देखाउनु भयो, मानिसको लागि तेरो लागि यो कुरा असम्भव छ, मदन तेरो लागि यो कुरा असम्भव छ, तर परमेश्वरको लागि सम्भव छ। त अगाडि बढ्दै जाऊ। हालेलुया। जब म अगाडि बढ्दै गएँ नि परमेश्वरले यो काम पुरा गर्नुभएको छ। अब हामीले अब अर्को 2वटा गीत अब भिडियो गर्नलाई हामी तयार भएको छ। म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँले फेरि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अब चाहिँ हामीले यो भजन किताबहरूलाई हामी बिक्री वितरण गरेर जति पनि पैसा जम्मा हुन्छ नि त्यो पैसा मदन तामाङको कोटाबाट तिर्नलाई, मदन तामाङलाई रिचार्ज हाल्नलाई म प्रयोग गर्ने छैन प्रिय। यो वचनले योबाट आएको पैसाले नै अब आउँदो दिनहरूमा म गीत छाप्ने पैसाहरू कलेक्सन गर्ने कामहरूमा म जुट्नेछु। तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। मेरो जीवनमा यस्तो खालको घमण्डी कुराहरू नआएको छ भने तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशीर्वाद दिनुभएको होस्। आजको दिनमा, आजको यो घडीमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई असम्भव कुरा सम्भव गराउनु भएको छ। हालेलुया। लानो परमेश्वरता महिमाता गाई रामनिदैन लानो धन्यवाद। परमेश्वर चाहिँ यहाँलाई गुम्बे अचम्मले उदितले गेका लावन मला अनि तुन परमेश्वर चाहिँ तिनी रामनित तपाईँ र मलाई मला असम्भव अनि रामनिता परमेश्वरले बोलाम त छुकाई यहाँलाई गुम्बे असम्भव yang si laham bagi permission si kini yang dalawan mula. Haleluya. Perbuatan धन्यवाद tagai. Ini dagala ngai permission si ngata pin molam ani potron dangai surin thanman.
बेनन थोरी परमेश्वर से मलम दोन चुकाई जम्मन जीवन दी जम्मन परिवार जम्मन मंडली दी परमेश्वर से रंगला स्वर्गला मलम से पिंगना लगाई विषय Recording stopped. प्रभु ता धन्यवाद लगाई ताला रंगी